بسم الله الرحمن الرحيم Si sa ingaran wallah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. إنا أنزلناه في ليلة القدر Mataan na inituro namis kaniya na Quran ko gagawi iya o Quran. Ustayan, Pitero o Ibn Abbas initurun wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran na miya timbul sa miya kaysay sa puong kulah mahfud. Sa inuit yang ku baital izza ku langit tatampar ku dunia. Orian yan na tumiron sa miya segintong ku diyang kaagi manggulaw la apupukatawag sa katurunang kutwa ayat apad ku Quran ku lagadayu miya ka 20 agutuluragun. Ustayan, so isa agagawi iya o Quran, Laylatul Qadr, na so amalo na mapian na tumo adi so amal ko sala kauron na sanggibu mga ulanulan ada abawon Laylatul Qadr. Sabab sa miya panutulad na sakatawa mama ko Banu Israel, agi iperang salalan ko Allah subhanahu wa ta'ala sa miya kasanggibu ulan, agugi imanambayang, naso kiadno Laylatul Qadr na piya kalebis kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, adigiyang kutwa sanggibu ulan-ulan nagi ipagamal ng kutwa sakatawa mama. وما أدراك ما ليلة القدر Guanta imya katokor kahi Muhammadu anto na sugagawi iya o Quran. ليلة القدر خير من 1000 شهر Sugagawi iya o Quran na labi mapya adi susang gibu ulan-ulan. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Turunun sa mga malaikat aguso Jibril sang bulalan sa subuan ukad na nirang kulang wanabtad. Ustayan, so Laylatul Qadr na masa otoa ipturun ng mga malaikat si ikulupa sabab ko kapturun ng baraka apuun ko Allah subhanahu wa ta'ala. Agu inaliw niyan so Jibril sa ingara na arroh apturun pensang kuto agagawi. Sa biyuteks kanya na ubadipad ko rangko mo malaikat sabab ko kala ubetadya naguso galubkian. Askanya ni pagawid ko wahi wallah subhanahu wa ta'ala ko mga suguuyan. سلام هي حتى مطلع الفجر Sa kalilintad kanyan, agagawi sa taman sa kasbang upidiyar. Pangnal kusora. So sal sila ang kaiyasura na daaban yang kibibida ko mga pediyan. Tumiron sa Makkah ugaid na adna mitindag sa skanya na si inituron sa Madinah. Aya unay na bandingan niya na sututulang kubata gagawi a ukuran, maana Laylatul Qadr, aso wahi wallah subhanahu wa ta'ala, na pupakaturon niyan sang kaiya kekeneman na dunia akalilibutangang ko kadadadagu paratiyan yan. Mga papata ini sa mataan aswalla na malas sulimu iyang ko mga urip niyan, agiirun mananang kupan, sa sugalubkiran, na mapiapan mayto na ketimbang yan sugalabukum yang na apagtaw, aad na gsiran a begra lawas ko kang galabka ko simba. Tumyuron sa Makkah, aaya kadakla ayat yan na 5. Tumyuron ko orian, usura abasa.